Ochamgei biik tugul chekase tugoni. Otogotin asikinetgei akobo amitwogik chebo biikab kalenjin. Amitwogik chebo kalenjin. En kalenjin komiten amitwogik cheterter chebo kipgaa. Miten amitwogik cheyobu ketik ak cheyobu tiong'ik. Miten kora logoek chechang chekiame keny biikab kalenjin ako making'ololen rani. Ingwek chekiame en kalenjin ko mindoonik, kapserereiywek, nyonyoek, isagek, isoik, isosek, chelwanda, kikuren kora chepkerta anan ko cheptoktokan, mborochik, kelichek, nderemek, bobek, bunerek ak kipkoloit. Ngandan kikoit ingwek chebo kasari ko chome biik cheyosen koam ingwek chebo kipgaa. Amitwogik alak ko kimyet nebo beek, bandek ak mosong'ik. Mi kora bendo, chego choton ko lalang'aiywek anan ko mursik, mogobek, kuren biik alak monget anan ko chebololet, kumik ak robwonik. En kalenjin komiten ng'atutiet en ametab bendo ak chego. Kimakeame bendo ak chego en kasarta agenge. Mwoe biikab keny kole makiame teta konyil oeng.